Eu son Lucía Aldao. Eu María Lado. Perdón, eu son María Lado. Eu son Ide Piñeiro, non? Vos non sabedes nada da vida, pero nós sabémolo todo. Bueno, eu tampouco non sei nada da vida, pero botolle moito morro. Eu son cabareteira. Estamos aquí para dar resposta a todas esas preguntas que vos quitan o sono. Ou as que vos dan moito sono tamén. E nos intentaremos darlle unha resposta que teña algo que ver, aínda que só sexa de lonxe, con aquilo que nos preguntades. Así que mandadenos as vosas inquedanzas. Por favor. Por fax. Por fax. Podedes nos preguntar de todo. Podedes nos preguntar de literatura, de cine, de música, de política... De velcro, cremalleiras, Amor, desamor, morte, barrantes. ansiedade... Outras enfermedades psiquiátricas, calesquera... Nós sabemos de todo o bonito e de todo o feo da vida. E se non sabemos, tamén o inventamos. Aí está, e responderemos en código binario. Ti fai o que eu che diga. Aínda que non entendo. Parecemos la quinta marcha. Parecemos la quinta marcha.